manastir Praskvica iznad Svetog Stefana, Duša Paštrovića, kako ga zovu, koji je proteklog meseca obeležio 600 godina postojanja crkve Sveti Nikola, u svojim riznicama čuva blago neviđeno. Tu su zlatni krst cara Dušana, koji je prenet iz Visokih Dečana, da bi bio sačuvan, putir ruskog cara Pavla, darovna gramata ruske carice Katarine, rukopisno jevanđelje iz 1600. godine Gavrila Cetinjca, poklon vladike Danila, Balšin kameni sto od pravde za kojim je zasedao plemenski zbor Paštrovića, freske i ikone neprocenjive vrednosti, oko 5000 knjiga, Praskvica, čiji prvobitni temelji potiču iz 1050. godine, dakle 4 leta pre podele hrišćanstva, ima i jednu tajnu o kojoj šira javnost manje zna, i jedan neobični drum, koji je načinio još neobičniji monah, koji se i danas koristi. Prvu nesvakidašnju istinitu priču o Jegoru Stroganovu. Krajem 18. veka, priča za novost iguman manastira Praskvica, smerni jeromonah Dimitrije Lakić na Budvansko pristanište se, s jednog stranog broda iskrcao neobičan putnik. Jednoruk mrk i preozbiljan, oštra pogleda i nakostrešenih brkova uputio se ka manastiru Praskvica. Očigledno je već čuo za ovaj hram, koji ga je oduševio. Vremešnom igumanu Savi Ljubiši kazao je da je Rus, da je stigao preko Budve i da želi tu da ostane, da radi u manastiru i da jedino hoće mir. Zavetovao sam se, kazao je starom igumanu, da ću do kraja života da ćutim. Iguman Sava, koji je dobro znao ruski, pošto je 7,5 godina bio sveštenik na dvoru carice Katarine II, nije se zbunio. Pročitao je da je neznanac plemićkog porekla, da je u sebe sabrao veliku muku. Naredio je za ruskog neznanca da se odredi posebna kamara soba i da se poštuje njegov zavet ćutanja. Odmah je bio prihvaćen i posao koji je sebi odredio isposnik, koji je rešio da more poveže sa selom Čelobrdom, najlepšim vidikovcem na južnoj obali. Svako jutro je, s komadom hleba i tikvom vode, odlazio na posao. Kroz šumsko bespuće i ljuti kamen, krčio je, probijao i zidao. Jednom rukom, carigradskim maljem i gvozdenom voljom. Za njim je ostajala lepa, kamena stepenasta staza. Samo se nedeljom i svetim danima odmarao u svojoj kamari. U vreme, dok je neobični Rus krčio i popločavao drum, u letnje predvečerje, vanuo je u manastir mlad monah. Golobrad nasmejan, odmah je prihvatio predlog Kaluđera da stane za pevnicu. Pojanje kakvo se do tada nije čulo zadivilo je manastirsku bratiju, oduševio se i stari iguman. Vitkog momka, koji je kazao da je dobio monaško ime Jelisej, pošto je postrižen u Kijevskoj lavri, primili su kao najrođenijeg. Te večeri, razgovoru s njime u manastirskoj trpezariji, prisustvovao je i jednoruki Rus, lepo lice s kojeg je tekao ruski jezik i vedro čelo izmamili su bore na njegovom licu. A na drugoj strani mladom monahu su se, kada je ugledao lice starca, zažagrile oči, što je malo ko primetio. Kao ni danima kasnije, kada je kroz mali otvor svoje kelije mladić dugo pogledom ispraćao starca koji je odlazio na svoj drum. Trajalo je to pune 4 godine. Jelisej je naučio srpski, bivao sve voljeniji i iguman je hteo da ga na Cetinju mitropolit Crnogorsko, primorski rukopoloži za jeromonaha. Ovaj je to uporno odbijao, izgovarajući se da još nije molitvama okajao grehe za koje niko nije znao. Jednoga dana Jelisej se iznenada obreo u postelji. Počeo je da kopni, nisu pomagale travke lekovite koje su donosili Kaluđeri i vidari. Bio je već žut kao vosad kada je zatražio od Kaluđera da zapale sveću i dovedu starca Jegora u njegovu keliju i da ih ostave nasamo. Kada je starac, graditelj, seo na rub postelje, posmatrajući umorno Jelisejevo lice niz koje su se slivale suze, pretrnuo je, prepoznao je pogled, a onda je umornom rukom Jelisej skinuo crnu monašku kapu, ispod koje se rasula kestenjasta kosa, i ukazao se krupan mladež na levoj slepočnici. Zaridao je tada Jegor Stroganov, stisnuo jednom rukom monaha iz kojega je izlazio život. Bila je to, u stvari, njegova kćerka jedinica Jekaterina. U podne je mladi monah izdahnuo. Kaluđeri su se dugo snebivali kada su u njegovom liku otkrili lepu devojku. Sahranjena je istoga dana, a Kaluđeri Praskvice su se zavetovali da će tajnu čuvati. Jegor je nastavio da gradi svoj put, ne progovorivši. Još godinu, dve je krčio i podzide pravio. Bilo je to negde 1908. kada je neobični Rus, posle decenije rada,
postavljao poslednju ploču na vrhu brda Čelobrda. Potom je legao u kamaru i više nije izlazio. Našli su ga jednog jutra mrtvog. Sahranjen je tik uz temelje crkve Sveti Nikola. Veliku tajnu Jegor Stroganov ipak nije odneo u grob. Umoran, predosećajući kraj, ispovedio se Kaluđeru koji je negovao Jeliseja, odnosno Jekaterinu. Bio je, kako je ispričao, visoki oficir carske Rusije, zadovoljan službom i naročito lepom i pametnom kćerkom Jekaterinom. No kako to često i biva, sreću je smenila nesreća. Na jednom oficirskom balu, Jekaterina se zagledala u lepog kapetana. Zaiskrila je ljubav na koju su Jekaterina i kapetan različito gledali. Ona je volela, a on je hteo avanturu. Zabolelo ju je to užasno, ali ništa manje oca Jegora. Izazvao je nesuđenog zeta na dvoboj. Kapetan je pucao prvi, teško ranio Stroganova u ruku i slabinu. No Jegoru desna ruka nije zadrhtala, pogodio je kapetana pravo u srce. Dugo se potom lečio, leva ruka mu je amputirana. Po izlasku iz bolnice, stigla ga je nova nevolja, kući nije bilo kćerke. Tražio ju je od manastira do manastira 7 godina, bezuspešno, a onda se u Sankt Peterburgu ukrcao na brod koji ga je doveo u Budvu.